بو یکم جاره لسنور پارێزگەها نینەوە تیمەکە یاریە کەراتێ پێک هێت ji چەندین کەچان و هەر ji temenê 6 salî û heta temenê 18 salî. Ev tîme li nahiya Beşîqa li bakurê deşta Mosilê dest bi kar bûye û rojane rahênanan dikin û beşdarî çendîn xolên ser astê Iraqê de kiriye û encamên here baş bi destxoveînayî ne. Keçên evê tîmê wesa bû dengê Amerîka diyar dikin ku ferek keça Mosilî şermê neketin û semyanên wê rêpê bidin tevlî werzişê bibîtin ji ber ku ev çendîn sal e tîmên werzişiyên keçan li Mosilê nînin. یاریا کاراته اوه که مروف براوانیه جی خوب بگد. از بجدار بوم لسالا 2017 نزیکی 4 سالانه ام بجداری خولک بوین لی امارات بناوه تیما عراق. او بوم ابو جارائه که بجداری کری و مهاری کاری نبو. لو ما دست کفتن ملگوری اوان راهنان مکرین بون. عجبنا نتيجة عن التمرين اللي تمرناه. احنا كبنات تفيدنا هاي اللعبة. از وکو کچ بو مگلک باشه کفری یاریا کاراته بین. از دیگل هر کچ که مکو حزا کاراته هبید. او فر ام راهنانا بکن بو مگلک باشتره جو قرآن دا کو ام براوانیه جو خوب بکن. راهنەرê tîma kerateya Beşîqa dibêjît sererayê harîkariya me wek pêdivî nahête kirin ji layesaziyên hikûmî ve belê em berdewamîn li ser karê xwe. جلن وان من پاره خو کرنه چه هاریکاری نه با بیاریه او اوه جهد آخیه نوکه منسی یاریزانین هی او جماره بره بزده بونید چن بله ما پیدویب پیداویسیانه جبو یاریا کاراته او ما پیدویب جلا هیه هین بخود بینن تنه چار بدله مهنه Nebtinê li Mosilê belkû li piraniya bajarên Iraqê jin yan kiç hatiye piştguhavêtin ji layê kirina werzişê ve. Ji ber evê meremê rahênerê evê tîmê ev keçe kûm kirîne û rojane yariya keratê dikin. پیام من نبو کچن موسلیه کچن موسلی از لگل وان جیای مل زانکوه وان حزکا مزنا هی ورزش بکن چه یارین گوراپانا میدانا بید یان یارین دی بله جواکا موسلی جواکا کا گرتیه Tîma kerateya Beşîqaya werzişî ku pêktêtin ji pitirî 20 keçan û lê dawiya sala 2017 da piştî nemana çekdarên Daeş li snûrê parêzgeha neynewa ewa dest bi karê xwe kiriye û heta nûke berdewamin. Kawa Emer Dengê Emerîka, Mosul.